thengin state office ranga ku chuwa dang siam ani ma chu jet lang na zong to san vek turin voin ni som ni pakhat march sam ni som hian medical tangin kan sia te rol hian BJP worker tinte mani omna hun thwa COVID-19 sile me to na koma atu na pinga in volunteer tura inda den vek tu le he sile to na koma tu rong song te sarkar lama tang le NGO abikin boy me lama tu dong song te mani omna hun pinga atu dan an sela ko yong turin BJP ron pada sa ko pu dong song te media kal tagin na tira ni som pakwa mars sang ni som sangdar ya kan Prime Minister Zaum tak ku Narendra Modi in COVID-19 Sri do na konga interam mi poi na atu chate pakhatna kan ma hun re lo te mi dan te na in to polowa in chuma om pura mingen na tele hil tul bi lo thei lo wa chu chau lo chuan mani na tanga pel chok lo turin kum som lu chung lam pon so lo tu ti te hospital routine check up le surgery ho ba te po postpone ri le hospital ko lo ram turangin na te COVID-19 bung sanga kudik lo theda lo turangin na te abigin mar ko som pati sami som ni singa saria atanga zandar kwa sum tuma pon so lo ba mi pui curfew zu toy taga sum patin te on dura minin na tele hemini tai lamdar na ema COVID-19 do na ko nga thok tu hen doctor nurse paramedical lama mite armed force lama mite airport staff te media lam te thengin le kini milor ma pi chuan NGO apik takin ka boy me te ite na sana le tu na an chu no ku soina minute nga mani in to pele balkon ya tanga lan dir turam in som na te he ni som ni pani mars sam ni som ni mi pui ka fiu hi ataka manani thainan state sarkar point athe angin mala se dia kan pmin angin na asiam te hi COVID-19 laga rampum kan him thina tan zom khe turin BJP Bilan Pradesh son kan prime minister zom takin ngen na asiam chu media kal tangin pan hui he COVID-19 na wang hian uma chiai lo le mani ma mo ba duma thil separate lo turin BJP Bilan Pradesh son kan prime minister zom takin aso angin indra ma COVID-19 na wangin ai le para chuwa te ko ne chu har satna on lo wang kan ram economy di na tharia kan ram economy point COVID-19 na wanga ator lo na le chutia ko nga mala kan ina COVID-19 economic response task force Union Finance Minister Dr. Boya Siama kan state point ai le para har satna kan tok don ani chuan he economic response task force kan hen thiam atul de don ani chumya tam chuan state sarkar kan pui turin BJP Mizoram Pradesh sukan enral ring renga medical and health facility lama hian state in pui ngaina pui kan ngaina pianga lo kan pui turin Union Health Minister Harshvardhan le ele barlama har sarna kan to khut patta ka kan state sarkar in pui na adi ang lo kan pui turin Union Finance Minister P. Nirmala Sitharaman le Donor Minister PMO in charge ni Dr. Jitendra Singh Nena BJP Mizoram Pradesh son koi kian Central Sarkar lekha kan hankoka chuwang chuan kan state sarkar ko Central BJP kai chuai sarkar akuan in thatung lo turin media kal tangin kan tirani when I hear Modi Sarkar chon mi puiten osam taka mani ina tranga he ratna chungchang har satna te ankhen theinan MyGov Corona Health Tax siamania WhatsApp number 9013151515 9013 ni maya 151515 ahian hai ti in kan thonanga kan har sanna le zo du kan nei te kan zo thei don bo kan tu hun hi in de mi puite kan in kun khat hun mel ma pakhat beya kan ran bol hun ani ti sia in mitinin kan se bel mi te kan
har sak na siam tu ne loba hen ran nan to ba ain ven na lam ngai koi mo rin zoram le poite koi na hian kan ni ka lo me